Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Lali ben nga ya kata kapisa jo nga bang baram di populak mga baram. Ngawan hanne kawai kata Uwe samlawat kamu ubana Peninsula Constituency ubala tiap kerteng kum Vicky Nelson Marbanyang. Ula kam meminta haban baram dakilak tingka. Bat ula kuno abaga jing hap kid ram jong kedai namar ke jing syak syet syukur. Hau MLA ke Peninsula Constituency ubadai ru sembut menteri rangba ke jela uba Preston Tensong. Uniu samla ubala pendap ya ke jing puli engineer ulai tu uba hadin ke jing kren bat uba Preston. Ula pun krea ya projek ke bahe nak benta ban ai jing kai ya ki samla bakin pintibit haki kam bapher ya ke bala tiap kum ke tech point. Uba Vicky ula ong ba ke simpor dagi senam bat pun krea ya ke projek bat ula lut dagi lak tingka. Handai hadin bu ula dap ke sorkar kam tere ban sai ne ban shon muhor ya ke projek jong u. Bat ula kuno ba ke juba ke ba uyo nau ba Preston kalong ba ya kata ke kam ba utmu ban le la ai hagi brio ki ba nabar jella. Nga kerteng Vicky Nelson Marbanyang berngadai na konstituensi jong u Preston Tensong. Iki jemput pulir mengadap ya ka masuk engineering haka machine design. Bang lapin tebet ila jong lapin pas ki certificate ki ba pair ki skills ki ba pair ro. Bang ngala pas ki competitive exams ki ba win ki ba hetam ki India ro. Te ke ki ba penlong bari yang aku kena penlong no start bangan wan ne press club ma. Nga man kasi ngi ki social media ngi ki YouTube ngi ki media jong pisia dan bitang ka jing sniu ba hakas nang jungi na perkan ngong kan mi gis ni kan kanang hiar ka Meghalaya jungi hak kam poliputhi hak kam health hak kam agriculture wora ti yang aku khana samla ka pen takli ka pen kredit misim ru ba bele ka snong jungi bele ka Meghalaya jungi ka hiar dor do kan ni ru ngai bangi mentang im haka jing senchar ni em hau kaya jong nong senchar ka ba le don bor ni jaben riu kam dan shu ata kam sim smolam ka ba shukwa bi ban shu penring brawl di boro ki jaben riu kam tam mi kena samla ka ba kwa ban shu penring brawl di boro kam dan jing sni hindia ran kena samla e long thik kam ka por jing senchar mu pharu ba jong u hitlar mon la nong ta yu bleirum dan kam yu briurum dan kam tang yaksu ber pisah. Jadi kemudian nong ilam jengi ledi mana tiada popun selawang kemudian wang ba lami nak kapor apa social media apa bangan job tengah yuk suit dengan join baik ngang orang ipim deh mau join suit udah ulidar suit. Begini kalau kita badan hakannya ka tim jengu kita suit lit kini mentah bagi la ki ureng gila ki uskong bagi ku aban kata kaplan jengi ka polisi jengi kedai ba ngin subamdu bin ibro ban bamdu ibro map sudah habis kluk nak temen rum map sudah. Umozes situ sorry dia mau umozes por handai ulet yaki nosim haru ong bat pelat no yaki kun Israel nak jingrum ra ulek no haru sipau sya ban ben yaki sipau sya ule yaki la kanu ka stai ban penjam nos niki nga ku mukna samla jong ka beri nyotrep ubadai naka konsensi jong Preston ngaru kum juhi Preston mo la pun siang mo di usiam jong ni berthai usiam jang Meghalaya Preston. Te nga kum kena syakri lalang kum syakri mau ngalet ha Preston ngasong ka ha office mu arkanta. Kum kena banang mastar ngalet di ong ba to nginya find a solution ka crisis jongi mentah po perthai berkawai hi ber Meghalaya kantang kadai ka unemployment. Hinyo posan persen kadai youth ya jong Meghalaya kadai ki youth ki ba po le pesan senang. Te mundur pila da kadai kan employment issue kemar hadukan ngut ki bri bambiang ka kambajam tengah ngalet hu ngara da solution ong pechnya sa ngile kemne bangin yo pan ai kata ka bangin pen generate ka employment issue nam ta ki kena samla ule kemne nga open beat nga pen syak tomlong serum cheneng pen smith nga wang bahot ngile hading pada ule kemne thap usi korenga pi la bunsin ha lang upusur ule kemne ukren ben hai kena sama jungi mau pinap ma ukren ben hai kena sama jungi ong ba nadu kutu por jong covid ro bagi kema bagi be kita khar nanti bagi snack surak yang bagi be kita khar menu pun snack tuk surak dan manang snack uang bagi ki khasing dan skill uang bagi nim la ada yang halak jong ki jat jong ru ni syua update ni syulang no kita kinong tong penbam dak samat
bangim dan kata kasap bangin le ke keru ngai u ngara kini ni pi kini project ke bang ngara u bang ong ba lingba kini project ni lak ban ai kita ke jing start ki khna ba ki lak ban jeng halor ki jat jong jong u le kumno u pun bi jinga wang kabadai nga la shong ki IS ki behe nga shong Vijay Kumar nga shong ki director of industries nga shong director of employment exchange ki ong kum kane project ni la ni khampai perkhat bu khna samna jongka shnong jini jongka meghalaya bu undam kat kane jing start bu unwan ra kane development hapo shnong thau jini hapo ka meghalaya hi berko bai ni dan kam implement ni kane ka project bursu ngam hot biang pelat wang ngampat julap lu kena start mopi nga pedeng la along kumno la kiuskong mangaru la song sorong ni kan UDPC ang mau wang bang le ka project ngaru ngam se kini kumno ya kane ka project pin biang bai piti kenapa mini perle bet hot proceed fee but ka documents everything sawan ra hinga ni le bet pitip kan no lalu kini bangan sna kini project kan no ka time junga ka wes nam tang ni project di kisau san snen na pul pisa la poi hentang ha baram mentar ki tholak ha baram nam tang ni project por ngali kendo yu ngam ngile mo se kini project adaptation se kini sa sang ka kamram jupi be pinle uang kumno nga uang ba dan kam shu wiki ketu project jupi lawan kita khar mana bar ha ulawan kita khar gimana bar man sang ban sna kini project film dan kam shu ri pi kam ngam so pher por uang kumta kani ke sarkar ni perstuan kontrak kidai kinong ri kinong kedup ikje benrio kinong ri ki barcela nga yu ka khamlet ong ngalaki di kisnam ya kani ka kam khamong yu ai ka pisah na ka po ka state government jumpi ma bangan yo ban sna kini project nama ta kena samla nga khamong yu ba sna sanction ma phimo ka scheme jumpi na government nga khamong ta sin ru ngalaya keleng ngong yu ba ka kam ka pisah le ngam dan kam re ka pisah ka state government ka pisah nga kwai ka state ka central government di 4000 crore ka central government ka lambang namta ka development namta ka skilling jung youth namta ka development jung kena samna nga yu ngong ba ye phi sar nga dan kam tang ke MOU na phi ke MOU ka ban pentik na nga ka banga ade nong song jong kani ka jela ba pinyo pin ai lat nga bangan ron ni project tre bana nga tang ke MOU ru nga kampan pisah na uang ba ai daw ba ngim dan pisah re ngim dan revenue re be kam no di no hikairu ngim dan revenue re bangim ye ki ba ki post ki balat menta ki ru umla ban thak post bele wang no rubai wang no puston bangim dan pisah ngim thak kam ki ru ngang ong kwa tik tu pisah jumpi pi kwa perlu ciri bosan klip pelut pi kwa thau ying moi ki barzala kli wat keleng hadu ba jing wat lembur kata ka ying bangala lingo semangaru li wat lembur kata ka ying ban thau nam ta kini barzala ba hadu ba blueprint no pisna ban yo ban IA suk kata ka ying kesemiki dia ka ban sign MOU ban dia ka jaka jumi ka speed sign hano ha ban bekam iki nong hikai te ka speed kim perkhat sure ka imlang salang dia ru ngayu bang ba ai nga tang ke MOU kani ki central government yang kal ong te bakan ai ka pisai nga bakan ran kani ka de ka opportunity nam ta ka Meghalaya state bangin la ban penkinti ka ki kena samla bangin la penkinti ka development dan kam teme ka yu jong me ngam dan kam de ka pisai ka state government jong me ong ai nga tang ke MOU tiap uang kumno Vijay Kumar bende menu me bangan ai kata ka MOU ha ngingiran nga ade na ka mechanical background nga kwap non ra industries bahe ni ngin ra kumno industries hane lada kena jungi kinang start kan muto yo bangan ra industry hane lada nga hap ai kam bro bawar jela kan muto yo lada kena jungi hi udan kita ka skill bon tre industries bahe hangta kin long kan tiyo ka jai benrio kan te uang yang kini ki IS ki kumno kini Vijay Kumar ba ngin ladan kini ki ITs harus nyok pratli tanpa kibam dan jumut sudah ya dah kantin jemu hi wang ta bakin dan jumut sudah hadu kata ki nyoben pi kini ki birokrat sungi beli kini ki birokrat ki nur rupi ke kam jengki ki ban subam bet ban situ bet dalawan ke sarkar thamai maki kini ayu kin chu transfer be chapo ki Delhi Mumbai Singapore kat chapa kwa kin transfer no menu ban liwat ki liwat no pi liwat mangai ki berlabang ko pisah tu usaha ngata kini ki minister kini ki kham jabi ngode kini ki nong yalam jungi bede tu maki tu lang berkat sure ke development jungi kinaru bambet te hadu ba ngong iti ngadum keput ke start por bawang nga ba lawan kita karena bar bangan senge kene rupi hadu kata kenpo ini kasi hadu por bokren media ru ni ki kam jong kini ki politician mentari ke bikin let keleng gieng bikin krong ka bikin wat ka vote ni brio bikin ki krong ki ong ba ailat se nga bangan long sakri jung pi ki ong ailat ba pi de ni de ki try ailat ni bangin long ki sakri jung pi persuan uang man kapor uang ba ni
kena kesnong ni kan dona ha lain skill la nong kan dah ke level 0 ro skill ni unong rap dan skill re unong sna kali dan skill re ki bateri office dan skill re hospitality dan skill re te nak tadau ni hakot ki bre na bar wong ta person teng ong to sem le re ka badai kata ka fiam pi te ngin le kam no nga kan ra ki ne project bangi ngin la ban I skill ki kena hani dan detail bro detail sekini project bangi ni lah ban I skill we pun kena kawan kapisah ngau pi 3,000 crore kawan kapisah nak central government ban pumpuli ai kena kibun ke bati bergetar ban pumpuli ai kena ni ai ki skill ni ai ki free course but te nalon ata bade ngin yarap iki ru pakin siyo pakin simlon ki naga government ki beri dan skill kamsuk ban simlon ki government kum na po PMGP na ki banks ni ke te kajing kemu junga kade kata bagi ba perkhat mentai bangin perkhat ya ke employment bangin ong bangin tray ya ke kam sarkar ka malong dele lero ni ngila ong bangin apo ya kata pik jong kata meharian yang bangin ong apply kam sarkar ka mamla dele lero malong kan mi kapus kawai kin ong apply di silap te ong baborong ini be kam sarkar lada pista kan nuru undan be hi wi group kam start pe lada ngang sta kan nuru undan be hi kam start nga te ngim dei sur ka por ni men perkhat ya ke kam sarkar ni ngila de pin perkhat ya ka kam de te ka employment issue ka de ka livelihood kadai yang banga ngala ne mangara au khau sing bangin bang ki kun di lok janga nakran kata ka sur yu kan ya kan ya sarkar ba kumnu ngin thaulat bangin yo bangin ai ka skill kini khna i khun samaj ni kadai kata ka jumut dengan ne project te sung thora ki bun plot janga mangar de kumanga gidan sigi sangut engineer ki kwa ban wan chene kum kalain janga kadai ha mechanical ka jing thmu jungi kadai bi kata bangin yo ban seng industry sene ke behave tengin seng industry kumno lada kena kinang bantre te gitu machines nga ngade ta we uksiang nong ta kisamla banga ngan hikai ki bakumno kun operate machines kuno bangin snai ki machines te udan ki be engineers na kawai ki department na ki ki streams kumno agriculture na po ka medicine po ki ni wan ni tray lang ni island ni I skill ki nang ta kin sasuk te banwat kam kira samna taba ukentat ya kata uang bangin dan kam bom kam ong ba ngade bu memang start dong bangamla ni kam ha kontak bala dan gibre guna bala dan du bakar ban le kam kani kawi ke project dan bun ki stream hne kin labun kadi kawi ke project la tutup ka keteng jongene bangi bun sengi kadi ketek point academy hakani kawi bre lang ketek point academy private limited de hakani kawi bre ke project long kindan bun ki lines kin bun ki stream kin mela bagi khna aku an puli ayo ni hape ya ka market jong ka perthai mentar kan ba kadi man ayo de bang ba tre tang haka tentang agriculture ne tentang medicine ne ni hab kelum lang borok kan te nga khaman hne kum bai ong mantan mo nga khaman hne nakadaw kum ong mantan nakani project nga la baram mantan di pholak na baram mantan ni project last khadu ngali kindu pustun udai mu mo pun skunya nga kan kam ngulong nga ngali terwa nga yo ni kam uang mo bangin le kan kam tinga nakata kajing kular ka ju nga persi be dokumen si bro te hari nang tabade kawan kot jangan central government naka ministry of corporate affair kong ba me hapsi ka fine kan ne ba mela set up begini company la license me kamle ai tenga namtip ya kata tenga ngalik keren ni pusu ngopit station ne daka kantin jumpi daka jingkular jumpi nga ngale kan project mentang hapsi kan karam student nga ni opsana no hapsi solak salak namtan ngalik kendu ya kicara accountant ya kendu ya company secretary ngong ba tangla bangin kundu bangin numsi ni bisa ya hapsi we ngale yu ngapni ka dokumen kawan kan nak central government ru uang bayam kan ka mamla benong dai nong sakri jami kumu ta representative jami ka ba ngang kumu engineer ngale ngapni yu ki dokumen ngam bapet kan ka ba wan kan ka fine janga te khamong yu bun sil mu bro jing sa be don hak mo hi bun sil ta pisa beli bu pun bi nga khamong yu ba sil ma phi kan pisa bro nga sile nga pan jing rap direct be kontak be bangam la ale ere kamde ka problem janga kata ketika stay jung gini ki politician ba ikhna samla banchu pundu jung kermen ben banchu ben takhli ben banchu klabi ben ba ngi bro ne nga ngadang scam toy manga mata nga ngadang scam toy ba ngadang la sale ben kini ru ngadang la ba ngi kita jong lejong de kum ki be ikhna ne hata kajing jenjar kan lek no poi di drugs poi di lek ki kam aureal ki kam buat pi ketika plan jung gini pi ba for election ban sup ban thi di ikhna ro le ai tang san spat ka bai kia bai drugs tu lai ka bot pingin ya ta ini kena start kwa re kane ka politik kane ka sakar mata kam kwa re baka ne ka government kam kwa re bangi kena samna ne begini kam kijam ni tang sula start ni tang sula yo kam kijam minum di pensiun re kini sarkar minum perwasu re ba menu bonjok ka kam jungi gede ngila fasilita kam jong
ini perwasu apa menu menyeng pi pi kata borok bagi long meraulut bagi sudah dipelin hawa borok hari ibu dah tu kekam kata kan hari bagi diskret mendikiat bandi drugs habisin pisana kata nak suki jong kini kinong sensar ki badai durbula gelong kiksui ki ba kru blai badai ka song hangi bangi kaplan singi kede bangi ngin lek bagi hamal lagi senong keleng kami halia ka kemudian bagi lek bagi bu awareness program bagi keren yaki senong ditau ba ngilak poi rendang kambe su ingi kapor ba ngin keren hapo ngin lek kini kirali ne ngin lek kini ki media ne lek kalau mungkin institute kan long ka don sekolah long ke te ngakam ya ke sarkar ngakam lipan re ya kepisah ngalipan ya ke MOU bahkan la kepisah lagi ngalayo nak central government ngalayo ni ki NEC ngalayo nak net fee kala kular bahkan ai pisah ngapiong kidan kam kan nukrur ka onta kan ya ke project jumpi ke di kabah ngong te pi ngali kendu ki dar beper ki ang kabah kan project jumpi kan kenti we ka jeb riu te kata ka ong ba kapisah ngalayo nak central government dan kam pada te ban represent kum ka dan kam ka recommendation berarti nak side jong ka state government karena kam tang ka koi ka piece of paper ka MOU ko nang ba hawan ba ka ladang set up kan company kan sya ban running tang kata na hamang ba PI bisa pinga ban running kan ai kena pi nga ba pin bangan yo ban running kan company juga hapo henyong mer hamau nyang la dan kalan ki jong istiru long ki be ko amni trilang kan Pemde bahkan trade bahkan tang bahkan long bahkan trilang hoat long bahkan sya bahkan run kenya lada ke state government ke central government mentakan pai scheme kan pai ki project repair kawan lang state government no di state government kan distribute ino kan kene menta hani apa migrasi dan new league agencies ki baran skill development rut league di Manabar tang kuwi di Don Bosco ngong ai la denga beli pi ai la tang indo Manabar ai la denga ro brio na national tha bahkan run lang kene kata proposal jenga kade banga ka MOU jenga ba ka government kan sa lang ngar bangan ran kan ni kan state jenga tamba tang la ki brio Manabar kala dabram bansnai ki project bansnai ki estimation bansnai ki plans ki kam dere ka basu min al air kan habdan kam ki engineers habdan kam ki experts ki ba top ha tinggal ki do engineer nan municipal ru chenu ki ngala try ki private engineers su ba ki designer ban phale kan ya ki pan percentage ka ba he kan ka ba long nalor ki ong ba I upfront ben tengah ngali dan ni perlu dengan engineer badan ki municipal yang ba meleng bansnai kan ya mak kum ka jing bala hapsi bi tengah ngai hapsi mi ki bala ta usno tanah kan ni project ban ong kan tiu ong meleng da pin tiknai nga ba utau deputy CM jum pi unle kan ni project temele dalalong hadin ru sa hadin ru mele yang terpisah te katum ke dor jeng project ke jeng he jeng project ka banga saram hu ba de pula te plus nta bangala dadu bang register ke ka academy register ke central government apo corporate affair la jendap license ngalamu khang no hi kan ne bling ai composition nuru te uni accountant jeng abi khang no me yo mi hapsi ko fine nta tinga bang em min apswa bola pular upustun apswa bola pular bang em khang no to me nta em no apswa bola pular upustun te menta bade hadin license kawan ke paper jeng apo ministry corporate affair kawan kong ba petkene pikene company pi pla license plus setup kan ka GST nga filing bed every month tengam tip habs file ka ITR kan file no ba ka padan zero transaction ha company padan kan no ka jing training kan no padan ha company te kawan ka kot pre ba fiap siu ka ta ka fine ka ba 3.5 lakhs ne ka lak kot si saulak ro kawan ka kot hirum de ne ba suang haler uang ubrio bo funinga kata kan ka kot ngali pini kan yu Perstun. Yang ngang kali bikumulin nong song jong pensla kan. Ngade na pensla tengah habli kendo yu lokal mili jonga. Tengah kapa nga pa denga semusngan bo de ko di PCM bukan. Ang kanlong bikin ka kam. Uang banging dan skill tengah ngai lam yu ka skill. Ukwa ka skill yu te bang peniyo. Ukwa ka bang peniyo. Uang banging dan skill tengah peni skill yu dengan undang bang kam ai nga ka jing tho. Kadan lu ka record jonga ni bro ngam de ru bit mong de start. Ngali kedua yu urung dan video record dan call record bro untak nu yang unang bokaman hanga untak untan ndi kan umur untak man bali kedua yu record beli banget tip begini bomlong begini di polisi sini pa nang taman bid bet taman pen sniu bet taman pengam bet ini uang ba kini kena sama jing nang ban yang kecap jong ngala yang kecap jong upam sini kecap jong uang mewan no sepo me beli mikir jurong tang sedang nak senang jong perstuan ngan khot kena samla ngan khot ki bala shale ben ki kena samla keleng bat nga kerpa ru i sang halang ru repair ke me hitu ki be sang halang ru ba ada ngimi
nani bangin let ban bu awareness ni mong bangin let bu hartal ni bangin let bu rally ni bin bu ai ngin let hamal lagi senang pers kutu ba ka polisi jong kene sarkar gede ai ka polisi jong kene sarkar di ban pendu ban pam do am ni te ngakam wan ni bangan support de kono parti ru ngam de tau political man ni wene bangan support de kono parti ni ngin jit be brio bu ye je brio kaman nong bakata kadi minta betul pi ngaladanga ngata nong baka yerap no ya ka kongres ni rap no UP pursum ta no kin PP pada pursum wan ke kongres kin PP kan lakum no pi nakada kaman ni bangker ni parti ngawan ni bangan wan bang pan jingrap di nasamla ni giseng balang per ba ladani lech thi in here sti snong in bu awareness brio keleng hamal snong in room hamal lagi trillion in room hadu kata yang terus tam in room hamal lagi trillion in sedang na konsumsi jungu ban lech keleng kiri ya keleng snong in lech saja dia in lech west in lech bro everything long documents ni ang ti bala register kan na bang bro estimations ni kay bro dan sure ka bang pensa stang kata tes stang ban sustain te pustuan stang Vijay Kumar bon sign ni kata ki mui bunang ship na me ran ni kene kapisah le kaman ka central government di pau hajar crore ngam ko akhir kata itu pisah di PP ko le cari blossom khile ko le expose di sniro si pose di sistem ru ngam parwahai kata apa kapisah kaman po central government kan tak li kan pisah di state ka government kam priang ba kam kwa yang ni kena samla bangin nong di banang masta kam kwa yang ni bangin ngindan ka kam kejam ka kwa yang ni bangin sidupen bangin silong bikim rau jung kibet ka jing sisa kata ladanga ngapiang ka kam kejam ladanga ngala ban rau khau hieng pitarai ngangat parwa kata government mentang di kanuru mentang ngade ngaladan kata level jonga aku officer ma ranking ma kajing start jonga kamai dengan kamai kumtah hima ngakamana ni bangan ong ikipet ba sungguh ha donation lam sanga bang la si kata ka polak jonga bang la bang si kata karam ngala kan si ngala undang suan si himener mun hakanir usawla kan si ngabli si muntas katsanla te ngam kata ka di hedik jonga kata kan si mangahi ngadan ni ka bawa bang si kata te beli ngalong kumtah beli ka biang ka kam ka jam jonga lada ki buruk kena sama jeng stir rumah pi ke pul ka strength jeng kena sama ke 75% ke youth jeng kami kaya lada buruk ki yo kam ke jam kim perwati ko menu ban yang election menu ban job menu ban rem menu ban yu ke kam jeng ke ai bangin penbiang ka khau hayeng ni penbiang ki kun kiti te kani ke sarkar beri kam kuat bangin lamta te kuat bangin lamrau kalau persya ki samla hot persya dari ki samla bet kali ayu nam ta ki samla pi hadum tai tu yang hadu mentah kali ini tadi samla nam tadi nong rap kali sam sniang ha kali sam sniang tu sniang nim hi tu sniang ka haba kala sami ki sniang te ade ban pembiang ka subsidi nong ta bam jung tu sniang ha kali ai yu kong kali ai pisah nam tadi brio keleng sik beduk ba nam ta na health department ma kali ai pisah kan hajar nam tip lek sim dawai tang dawai rumdan u doktor rumdan pembiang ya ka infrastructure pembiang ki dawai pembiang desin kin ka ban irap ka ban keti ka health department te Piko nanti kena samate udah nunggu udah kar ngi ngau udah nunggu udah kar buang ngi show meeting lang ngawang ba kan yang sarkar ni kajing snio ngangai keren berusiam ngakeren ngawang ba balai membu sispa krur nam tak kena samla bikin yo panseng ya kam jong bikin yo beli kenunu ban kenti ka ya kena samla para samla dan kam rekung kata